Mwathani agocwo kiugo kia muoyo. Jesu witũ anenehe, Jesu witũ amwende. Mũrĩega, mũrĩ arathime. Niĩ ndĩ mwega, Jesu Kristo nĩ anjikarĩtie, nĩ anyendete na ngũhupwo nawe no arathi na mbere gũkwenda na gũgũikaria. Umuthi ndoka tushare kiugo kimwe o kinini, kiugo ndona ni kiega tugishie. Ndamwĩrire twashare kiugo kia muoyo, kiugo kiu ni kiri tuteithagia, no kiage gututeithia umuthi no rucio no gituteithie kingikorwo thiini witu. Bwana asifiwe. Na gikuma thiini wa ibuku ria Proverbs ana thimo 17 kamuhariga 13. Tareke tuigue mundu uria urihaga wega na uru uturanagia nake. Bwana asifiwe. Kiugo kia Ngai ni kiigatiriri, mundu uria urihaga mundu uria ungi na uru uturanagia nake. Mwathani agocwo. Na ndoka kurehe kiugo giki ni tondu he message kana he post irathi mutandao-ini, na post ino andu ni magimithomete, andu ni maramithoma, andu magagikorwo mena maoni tofauti, andu makona ni kwagiriire gukorwo kwi uguo, angi makona gutiagiriire gukorwo gutari uguo. No kirikaniro ni giatwira atiriri, mundu uria urihaga mundu ungi na uru uturanagia nake. Bwana asifiwe. Kesi yo ni ya muiritu kana mutumia, no thaici ni single lady. Ngai arathime single mothers aitu, ni njui ni murutaga wira muno na mukehinyaniria. Kihiko kianyu kiathira, gutire mundu wendaga ahike nigetha rucio akaima kihiko-ini giake ena ciana kana ena thina muingi. Ni tondu kuri angi mahikaga mariega matare na thina, makaima ku mari arwaru mental, makaima ku marusite hope kana meageire bata. Na Ngai aromurathima na Ngai aromuheaga hinya single mothers nigetha Ngai akamumagiriria hindi ciothe. Koguo mutumia uyu post ino ni ironekana ni twikite ya gusambasa kana ni iratuika ya gusambasa mtandaoni, na aretwo Cherop ri andikite dio kana ni message yagicokagiria mundu ngita single mother kana mutumia wari na thina. Kigwa tu eruturure na ige uri arenda kuga. Cherop ni igite atiriri, after he kicked us out when the baby was 6 months, I hustled nikarudi shule, and now a government an employee. When the baby was 4 years, anataka turudi huko. Nikakataa. Akaona the only way ya kunirudisha ni kuiba mtoto wangu. Mimi ni nani? Nilimwekea case au nilimwekelea case ya defilement, na nikalipa document 20k aniandikie P3. Saa hii ako ndani. Sijui atatoka lini. Last time nilisikia atatoka 2049. Atatoka, I think atatoka 2045 kule jera. Ujinga ndio sitaki mimi. So this is a woman mwenye akona mtoto wa huyu mzee, na mumesikia hiyo shinda yenye ilimkuta. Na of course huyu mume alimuacha akiwa na 6 months. Na 6 months is very very delicate stage, especially as women. Immediately tukizaa unasikiaga kuna postnatal depression, kuna mambo mingi, kuna mambo mingi ukuja ukiwa huna na any support system. Wakati huo unakuaga very fragile kwa mwanamke, kwa sababu ni wakati unakuanga mgumu kwa mwanamke. So huyu mama alifukuzwa au alitupwa akiwa na 6 months old baby, na of course akatoka tu na kaenda akaanza maisha yake. Mungu akamsaidia, akatafuta pesa, then of course akapata kazi kazuri, na saa hii sasa ako sawa, ako kwa government job. Lakini kuna katedo alifanya na si katedo mzuri. Alisema aliwekelea huyu bwana wakati ule alikuwa anataka warudiane. Ilikuwa so painful kwa huyu mama mpaka akaona tu awekelee huyu mzee aseme ameshika mtoto au amedevile mtoto. Na so of course akampeleka bere ndio huyu alifungwa, kwa sababu case ya defilement inakuaga ni case serious, or case serious especially ikiwa ni watoto. Manake serikali lazima they safeguard children from any harm. Kwa hivyo serikali haitakagi mtu anacheza na mtoto, na si Kenya tu, everywhere in the world serikali haitakagi mtu anacheza na mtoto. So ukisikizana umeshika mtoto ndani. So huyu mama sasa imefika wakati, I think maybe ilikuwa discussion zilikuwa kwa mtandao, na
of course akasema vile alisema. Labda ilikuwa long time ago. Hii message akaandika na akasema yeye aliwekelea mzee wake au mzee ule alikuwa wake, na huyu mzee ako kwa jera kwa sababu vile alikuwa aliona sasa hataweza handle hiyo maisha. Nikanero nikiraiga atiriri, uria weka mundu uru ucio gutura uthiaga naguo. Bwana asifiwe. Na kiugo kia Ngai gitihingicaga, kiugo kia Ngai ni kiama, kiugo kia Ngai gutiri hindi gitakaga kuhingia. Mwathani agocwo ni tondu ni kiugo kiega na ni kiugo kiri hinya. Koguo mutumia uyu o uguo kana uguo aigua ni aigua tu ari uguo kana ni aigua andike tu. Wanyita tutiwe ni miaka igana hitukite kuma riria igireire muthuri uyu wari wake ati ni adifairire. So mwathani agocwo guko gwitu imagine ni thaa kenda na nduma ni aingira ni tondu ni winter. Reke njoe gatoshikare ke haria ndimurikire hanini ni tondu ndakia tawa uyu ni urajina koguo ndingihota kuhuthira, koguo reke huthire kanyamu karia ndirahuthira. So ngumwiraga atiriri kiugo kia Ngai ni kiri hinya na kiugo kia Ngai ni kiaragia na kiugo kia Ngai gutiri hindi gikaga kuhinga. Na nikio kiugo giki kironekana mutumia uyu ri ni ekire muthuri uyu uru ni undu wa kurakara kuria arakarite kana maundu maria ageragira, na kigwa undu uria angika no atonyirie muthuri uyu wari wake thiini ni tondu ni aiguite arakarite na kumuigirira. Na ngimenya muthuri uyu mahoya maria aturite ahoyage kuria thiini ni tondu we ari innocent. Ngai awakaga na Ngai awakaga uma na Ngai awakaga na Ngai ndari favoritism. Koguo Ngai awakaga uria wakaga ni tondu ni Ngai. Mutumia uyu ni akirakarite na arakiuga riu uria ekire. Na herwe muigai wa Njoroge ini ria kiuga atiriri, ni hari muthuri umwe wathiri akiuraga muru wa nyina. Noraga muru wa nyina ri ni ikarire andu makicaria makirora no oragire muru wa nyina, mationire no oragire muru wa nyina, na magigitigira Ngai makiuga atiriri o uria wamuragire ni akimuragire. Na muthenya umwe ni wakinyire muthuri uyu oragire muru wa nyina ri agithie handu makinywa gacohi handu kana makinywa handu gatutura gagiuka gatutura goka ri gakiambiriria kurugaruga hari uguo kambiriria kurugaruga hari uguo ri mundu ni okay mundu muriu uria akoragwo mwega mundu muriu aragia ma uria tugaga ati mundu muriu niwe waragia ma na mwana koguo mundu muriu uria ari kana muthuri uria oragire brother yake ri akiuga atiri niki gatutura karia kararugaruga hari kahana takaria kariho hindi iria ndoragaga muru wa maitu. Na tondu story icio nicio ikaine ri tondu mundu uria makinyuaga nake ringi no waitura ri akiigua mundu uyu uri aria na uriu wake akimuria atiriri ati waiga atia tacokera undu ucio ringi waiga atia ati gatutura karia kahana karia kari ho riria woragaga muru wa thoguo. Riu mundu ucio ni agithire na agikira andu agikirwo atiriri riu turenda atiriri utwire atiriri uria kugaga okugaga atia ati we niwe woragire muru wa nyukwa hindi iria mwakire ho. Agikiuga ni ndakimuragire tondu ni akiugire na ni akiumburaga. Ayo nake mundu gwito Cheropu ndio aretwo atia agaretwo Cheropu ri nake aguka mtandao-ini na Cheropu ni akiyumbura ta muthuri ucio wa gatuturo ria waigiri ati gatutura gaka kahana ta karia kariho hindi ria ndoragaga muru wa maitu. Na riu ri undu ucio ri ndunaikarira andu wega guku mitandao-ini tondu ni marona ni mwana innocent within mwana wena nyina mwana wena ariu a nyina mwana wena ariu aithe na mwana wena andu mwana wohirwo ni kuigirirwo koro ndohirwo ni kuigirirwo ri hau ni hega ni tondu agereirwo gucafa kana agereirwo guikara any action whether it is good or bad it has the consequences. Koguo agereirwo gugikorwo agituireirwo maundu mari agereirwo ni gutuirwo. Bwana asifiwe. Na mutumia uyu andu ni marehire mathina muno angimaiga ni aikari uguo angimaiga uguo ndekire wega. First of all mutumia uyu na
it is very bad tondu mutumia uyu araiga nginya andikitwo ni thirikari, na thirikari kana mundu wothe wandikitwo ni thirikari eragwo agirirwo guikara uria thirikari ikarite. Nikio muona muthigari ona kabaririe na rungu kuga thirikari ino ni njuru, no nginya akoro kana pledge allegiance to thirikari iria imwandikite. Koguo ndungiigwa muno andu acio matigwaga mwena uyu kana mwena uyu, hindi ciothe makoragwo masupportete agenda ya thirikari, mandikwo ni thirikari, koguo matiri hindi mangiuka against. Koguo mutumia uyu ri andikitwo ni thirikari na riu ni kuronana ni ekire itago false accusation kuri thirikari kana igoti, na ndigwiciria undu uyu ni wagereire muno, undu uyu ti mwega, undu uyu ni thirikari ni yagereirwo ningi ni gukioya makinya kana ni yagereirwo gukimenya ni ategwika kana ni kuruta muthuri uyu kuria borithi kana kuria njera-ini, na tondu ni eyumbura ta muthuri uria wa gatutura karia aiga ati ni amuigireire case ya defilement. Mutumia uyu agereirwo kumenya first of all she did a false accusation to the court, na undu ucio ni agereirwo kuoerwo ikinya amacoke mathie mareview case ya muthuri uyu nigetha hakirorwo kana nima kana gukihana ate. Ndio kana nimekire ini test gukimenya kana nima mwana ucio ni atwikite defiant kana mutumia uyu tondu akiri government ini ni kuhakana hakanire nigetha akio P3 icio ciothe nigetha aikio thiini. Mutumia uyu o uria wekire vile tu ulifanya, kwa sababu maybe ulifanya hivyo kwa sababu ulikuwa na nguvu, ulikuwa na pesa ya kufanya vile ulifanya, lakini hukufanya vizuri. Biblia inasema maovu itakufuata, maovu itaendelea kukufuata, na hii maovu ile ulitenda ndio sasa hii inakuja kukufuata saa hii, kwa sababu hata hatujui ni miaka gapi ulifanya hiyo kitendo, lakini Biblia inasema mtu yote anayetenda yule mwingine dhambi maovu yatamfuata milele. Ndio maana unaona ulifikiria tu unaenda tu comment somewhere after kuona labda mtu amepitia magumu, but now sasa hiyo kitu watu wameiona na wameona vile ulitenda. So mimi ningeomba kama ni koti ireview hii kesi ya huyu mama, ama mother of boys, and wakati niliona hii kesi niliona kama hii kama ni wale vijana wangu wangekelewa hivyo. And I know our single mothers, how you work hard. I know how you pass through challenges, looking for school fees, looking for food, looking for shelter, and you are just single mom. It is only your children are waiting for you. If you don't get it that day, you don't have it. If you don't get food that day, your children sleep hungry, and I know it is very painful, but hata kama ilitendeka kwa wa lovely single mothers, please always be sensitive, always carry the heart of God with you, na Mungu atakusaidia. Utaweza kulikafa vile umepitia, utaweza kuwa na nguvu tena. Mungu atakusaidia, utaweza kusaidia watoto wako, utaweza kuwaelimisha, utaweza kufanya ile yote Mungu alisema utakuwa, na vile Mungu alisema watoto wako watakuwa, hata with absence of your daddy. Vile God alikuahidi atafanyia watoto wako, hivyo ndio atafanya. Kama babake ako hayuko, Mungu atafanya hivyo. So I want to encourage you single mothers, na ningemuombea kwamba Mungu atamsaidia every time umepitia hiyo changamoto. Go with peace and go with knowing that God is there with you, and God will never leave you, and God will never forsake you. God will give you strength. God will not allow you to go where you didn't want to go. So Mungu awabariki sana, Mungu awatendee mema, Mungu awapatie nguvu, Mungu akuwe pamoja na nyinyi katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wewe ukienda ujue ya kwamba, au mtu wote akienda, every person kana mundu wothe agethi athiage akimenyaga atiriri ingika mundu oru ucio ugutura unyumite thutha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Reke twike maundu mega, maundu maria makenagia Ngai, maundu maria marugamaga na kiugo kia Ngai, nigetha muthenya umwe Ngai witu akarugama na ithui, na Ngai witu agatuteithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. To subscribe rai twitaga kiugo kia muoyo by Waithera, ni ugutukora kundu guothe, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, guothe twikuo, na Ngai witu aromurathima, Ngai witu aromuhe gikeno thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mbarikiwe sana. Amen.